tun tuma chuan YouTube hianin kan phone storage ati tota kan phone storage ati full theini tin kan mobile data te ai hack thina kan mobile data ai hack lutuk tur le kan phone storage ati tot tur le storage ati full tur laka ven dan le ati thol dan kan lo sei don ani YouTube pa hian kan lu tanga chuan keima ni och helai anuai keima ni profile a hian kan lut lenga helai downloads ti a hian kan lut leang ot hian your downloads le recommend downloads ti aron lang ta recommend downloads chu kan share kanga YouTube ina kan video du te YouTube kan video entrin kan langai thlak te mo katiang chi kan video du te offline a and da thei tura download thei tura min ron chop chuana khom na kha ani maya hei helai an weilam recommend and downloads tin weilam video ho hi ho hi hei he tai asir hi and download na tur omta offline kan da na tura kan download na tur hei chu kan threbe kang offline a hianin kan da de furin rin doma kan la du te kan la ngai tlak thin te internet signal te om lo huna ngai tlak turin offline a hianin kan da de furin rin doma amai ro chu het helai recommend downloads YouTube in aron chop chu helai mi kan download hianin net pack mobile data kha ai het ve thin ani ti kha kan thredo ania ti chuan helai achung your downloads helai pana kan da khom te hi kan check thina nga ta hianin kan langai thlak lem lo thin te kan langai thlak ngai to lem lo ang chi te katiang offline kan dang chi khalo om thuk theya tin size lian du ang chi video ang chi te katiang kha alo om theya chung chu kan check anga kan delete vak don ania heng offline kan da video size lian tak tak te hianin phone storage ka ai hack ve thin ani chung chuanin kan phone storage te kha an ho to ta phone storage thlengin alo full pha ve theini chu wang chuan helai offline a kan video da ho hi kan chekanga kan langai thlak ngai to lem lo ong chi video ong chi ka kan delete thin don ania kan be kanga phone settings a kan lu don ani phone settings a kan lu tanga chuan helai apps a hian kan lut lenga manage apps a hian kan lut lenga ti hian ta hian YouTube apps kan zong don ani he kan zum thlak pe lo chuanin helai sub by apps name hi ta hian kan met mai nga kan apps lian ho ka achung lamar mam vek don ani helai storage use hi hian kan metanga ti kan hei ron lang ta in YouTube ron lan mail wa chuan helai achung search bar a hian kan search mai nga YouTube hetai ron langa YouTube pa hian kan lu tanga stories a hian kan lu chinanga hemi catch file hi hi kan clear don ani kan back anga helai an waya hian clear data hian kan metanga kan tepanga kan clear catch a hian kan met don ani clear all data hi chuanin clear lo tur ni achan chu YouTube pa kan video la kan dang si te offline kan dang si te kha a in clear vek don ani clear all data hi chuan chu wang chuanin clear catch a hianin
ta hian clear turani kan clear ket sanga kan metanga okay a hian kan metang tikan storage a hian kan lut le sinanga storage a hian tikan hei 9.53 MB chi alone tani gets clear ka phone storage ai zat ka kan tihthawl hok ti na ni chu hei hi akha tokin phone setting atangin kan lutanga hemi get se hi akha tokin kan clear thin don ania clear lawa kan da zel chuanin YouTube apps kha alo liana alo ta lo sanga MB lo sanga kha khanin kan phone storage ka ati tota anho tota chu wang chuanin kan phone te ati muang thaya kan phone storage te thi ati full thaini chu wang chuanin akha tokin YouTube get si kan clear ngai don ania hai tuna ka clear nu chuan a total po tuna ka clear nu chuan ama ka clear ma zariat le ti ka hai tuna chuan zani som sari pania 272 a thol to hok mai ni akha tokin helai offline kan da video haute katiang le get si akha tokin kan clear thin don ania